Sekuyenzeka-ke season 6 episode 7 or 6 angikho sure. Umseleku uthatha uMayeni uyamkhipha i-birthday celebration kaMayeni. Akubalulayo ukuthi kuyenzeka bengalutholi usuku olufana nalolu because kune-timetable. So kuyenzeka kube i-birthday yomunye unkosikazi kanti lolo suku akulona olakhe. So sekuyaqondana-ke ukuthi kulesikhathi uyahlela kuqondane ukuthi uyamthola uMayeni bayatholana because u-husband lo usebenza ngokuthi uday bani kaday bani. Bahlale-ke nje kahle etafuleni badle lokhu abakudlayo baxoxe. Sethe besahleli kwafika ikhekhe. Uma kufika ikhekhe lenziwe umamkhulu. Umamkhulu ucelebrate-a uMayeni ngosuku lakhe lokuzalwa. Uthe nje umamkhulu happy birthday kuMayeni. Umbuzo wami-ke uthi ubefisa ukumfundisa into entsha. Umbuzo wami-ke uthi ubefisa ukumfundisa into entsha yini noma ubekhombisa ukuthi yena ungcono ukunaye ngokwenhliziyo because umuntu lo esizwa ngayo ukuthi cha uneshow ukuthi akamfili, akamthandi, wayengamfuni ngisho laphaya kodwa waze wenza i-effort yokuthi amtholele i-birthday cake, surprise. Namanje-ke ngiyay'buza ukuthi hayibo, ichaza ukuthini le nto? Ichaza ukuthi unenhliziyo enhle abefisa ukumfundisa yona or kukhona into esingayitholi kahle kuyona yonke le set-up ukwenzakalani? Ngoba lafika ikhekhe kwathiwa umamkhulu naye uthe akakwenzele something ngosuku lakho. Umamkhulu lo kade simlalele ethi owokuqala-ke owayengangifuni laphayana eMzumbe uMayeni wamenzela ikhekhe. Manje sifuna ukwazi ukuthi ubemfundisa into enhle ngaye ukuthi ulo nkosikazi lo okwazi ukuhlala phezu kwezinto enze ukuthi-ke kubonakale ukuthi unenhliziyo emhlophe. Kuningi engisazokubuza because kuningi okuzovela njengoba kwi-uncut bebuyele emuva nathi sizobuyela emuva ngezinto esiy'bonile. Bye.